emakhosini asangade tfule emakhosini bese utfula le topic latayikhulumisa laniketwe yona bese wena submission yakhe bayethe wena waphakathi. Kanike mbukeli isikhulumi lesisanza kuphuma ngilolonga leParliament ephila Buthelezi sekuvetiwe ke mbukelo wekuthinyalo ekudayena Manqoba Khumalo sesive kwekuthi ke njengoba isikhulumi sekugcina yini lesiphathele kwa. Sikhulu libito lami nginguManqoba waka Khumalo ngisuka elwandle phasi kwababe chief Nkamane Mkhatshwa induna yami nguDumsani Dlamini. Silo sikhulu ngithole umbuto lengitawu phendvula ngitawufunza ngesingisi bese ngiyawuhumusha bese ngicala kuphendvula. Uthi lo mbuto, what is your understanding of the separation of powers between the three arms of government? What is your understanding of the separation of powers between the three arms of government? Bese uyaqhubeka lo mbuto uthi, as Prime Minister, what would be your role in making this system of governance run efficiently? As Prime Minister, what would be your role in making this system run efficiently? Ngesiswati silosikhulu lo mbuto uthi kunemikhono lemithathu yahulumende engabe kuyini kuconza kwami ngekusebenza kwale mikhono lemithathu yahulumende ikakhulu ekuhlukaniselweni kwemandla amunye namunye wawo nekwekuthi ke uma ngabe ngingahola hulumende ngingenda njani ukuthi lemikhono lemithathu isebenzisane kuze kwekuthi kuphile live. Silo sikhulu ngitawuqala ngichaze lemikhono lemithathu bese ngichaza kusebenta kwayo ngekohlukahlukana kwayo bese ke ngena ekuthenini kube bengingathola lithuba lekuhola hulumende bengingawasebenzisa njani lama three arms of government lemithetho lemithathu kuze kwekuthi hulumende wembube asebente kahle. Lokho ke kwesibili ngitakwenta ngisebenzisa tibonelo letimbili lokungumcondvo lenginawo kwekuthi hulumende angabasebentela njani bantfu bengwenyama. Kafishane silo sikhulu ngicela kusho kwekuthi live liqala libe nevision. Sinenhlanhla kule live inkosi isinikile ivision. Bese le constitution yelive nako konke lokwentekako lokufaka ekhathi lama arms of government lamathathu asekela le vision yelive. Lokuhluphako kulesikhathi ukhanze kwekuthi ilegislature iparlamente ine vision yayo. Hulumende une vision yakhe. Tinkantolo tine vision yato. Kude kubambisana nekutfonsela ndzawonye kuloko lokutsatfu ngoba abakakahlangani ngembono munye. Kumele kwekuthi sati kwekuthi noma the three arms of government ehlukene kepha lakwentako kwekuthi aqhuba umbono wengwenyama lekungiwona uthi bantfu bemaswati le etinkundleni ababe nempilo lengcono. Ngeke lama arms of government lemikhono lemithathu yahulumende icabane uma ngabe yati kwekuthi thine sishaya umthetho siphindze si hold hulumende accountable. Hulumende ati kwekuthi thine sitawuletha ema services kubantfu kuze ukuthi bantfu baphile kahle. Bese tinkantolo tithi thine lo mthetho loshayiwe sitobuka ukuthi sive na hulumende siulandzela kahle yini. Sonke sisebenta ngendlela yethu sigijima esipolweni sethu kepha sonke sifuna kufika lapho ingwenyama isibitele khona. Kumqoka kwekuthi asasebenta lama arms of government lemikhono lemithathu yahulumende
kusetshenziswane kuze kwekuthi kube bede lokucabanga ukuthi utiphethe ngoba sonke siphethwe inkosi yinye sine constitution yinye. Silo sikhulu kube bengingaba nelithuba lekwekuthi ngihole uhulumende bengingaqala ngekwekuthi ngichubeke ngale vision yengwenyama kwekuthi live la kaNgwane lukufanele ukuthi libe i-first world status. Lokho silo sikhulu siye sikhulume kalula kepha ngifuna ukuthi lamuhla uma ngabe sitawuthi umnotho weMaswati so uyakhuphuka. Lokho akusho lutho uma ngabe leSwati lele enkundleni emakhaya lapho khona mhlawumbe kuthatha nema-hour lamanengi kufika edolobheni bangakuva emaphoketheni abo. Yinvo nje lekhulunywako bayive ngetindlebe eMaswati angakuboni. Hulumende uyabe sowusebentela abantu ngesikhathi lomnotho sowusebentela umumvu lolekhaya. Ithi indvuna yetemafa noma indvuna ehlela umnotho ithi umnotho ukhuphukile. Bathi bantu yebo siyawuva emaphoketheni ethu. Kwanyalo sisengakafiki lapho. Sisengakafiki lapho. Lelisu ke lengicela kulibeka lamuhla briefly likhuluma ngaloko kuthi singafika kanjani ndabe sengibekisa ukuthi lama 3 arms of government atawubambisana kanjani kuze usilelisu liphumelele bese ngihlala phansi. Kwekuqala kufanele kwekuthi kube nema areas tindzawo lapho khona lo mnotho uyawuthiwa ubekelwe nje eMaswati hayi bekwamba. Kwesibili kufanele kube nema sectors alomnotho la siyawuthi khona lapha kule sector le ngiyabekisa i-transportation asiyawumkhanza wekuhamba. Kwesithathu akube nema incentives lakhiwa nguhulumende. Lama incentives entelwa ini entelwa kwekuthi sente nakule sithi import substitution. Lesikuthenga ngephandle malithi iSwati sengidakwakha la khaya linike incentive ukuthi kutawuphela iminyaka lemibili ungayibhadali ithekisi. Lokho kutawukwenta kwekuthi lo mnotho siwuve emaphoketheni ethu. Kwesithathu uma kunenkampani yekuhamba lesiyisomako ibuya la ekhaya sinika lawo ma incentives. Ayikhombise le nkampani kwekuthi ngicashe eMaswati lamangakhi lamashi. Ngicashe eMaswati lamangakhi labomake. Ngicashe eMaswati lamangakhi lakhubatekile. Ngithenga lokungakanani eMaswatini bese ngikhona iqualifya kulama incentives sitowuva lo mnotho emaphoketheni ethu. Kwesine industrialization. Industrialization ithi uma ngabe ungibhayi cash utawuthengisa emafosholo asawungasawathengi esikhwahlande sale kubaleta inkundleni nema industrial zone ekwakha emafosholo ekwakha tipate ekwakha yonke imvo longayithenga uyakhe la kaNgwane bese uhulumende wakha lama industrial parks le etinkundleni. Lokho kutakwenta ukuthi masithi umnotho uyakhuphuka siwuve lamakhikhini ngoba le mali leyakha lo mnotho ayiphumeli ngaphandle. Kwegcina masente amathenda selesiqiniseko silo sikhulu kwekuthi lamathenda le mali asikhipheli ngaphandle yeMaswati itawukwakha lo mnotho ngoba kuba nethenda ya 12 billion ukhanze ukuthi sesibhadala lo 12 billion ne-interest yayo for the next 25 years le mali iphumela ngaphandle sidaba netakhiwo letinhle simangale ukuthi adisebenzi ngani ngoba la makhikhini ethu akunalutho. Kepha uma ngabe konke lokhu kula ekhaya utawusebenta lo mnotho. Letinhlangothi letintathu ke tahulumende kule example yami titawusebenta ngekwekuthi iParliamente ishaya umthetho lotakwenda lokho. Ngiyajabula sowushayiwe loyo mthetho ubitwa nge-Citizens Economic Empowerment Bill. Bese uhulumende uyakwenta iParliamente imhold accountable. Bese ke tishaya imthetho noma ke tinkantolo tenta siqiniseko kwekuthi kuso sonke simo lo mthetho uyalandzelwa longawulandzeli athole lokumfanele bayethe Nkosi wena waphakathi Nkosi.